Kanglaipak Kanbalufna press statement mathulri loinana makoina mokoi Facebook oiriba Kanglaipak Kanbalufki Facebook da thagalakpa press statement loinana thambirakpa caption da ngasi ima mayamna masa kaina khibigi awaw pulumna masa mayam ngauna duna leidiba mara asida fashion show thokada banate fashion show di la loiraga thokpa yai karigumba mahakna ai thoklaroi ima lebakna Kambi may hawriba matam asida ay fashion show thokpa matam natti hairam labadi Soma boy khoina awang mathakta ikai kamnarangmani haina suthagalakli ngasi numida waram phongkhiba tungan ba Manipuri sifong sing amasung thokhiba thawdo wathok singdagi maroibi ipaw sing myamda thamjagi ahanbada Kanglaipak ki maira news dagi lokusaraga ngasidagi parliament mifam hokre ngasidagi hawna numit mangani sathagadaba parliament mifam hokre Mifam asiga mari leidana Bharat ki Prime Minister Narendra Modi na permission phongdokhibadi ngasidagi hawriba parliament mifam asina leba asigi puwad singthani oibo warep kya lawdari session asi anoba parliament building de su sathagani loinana singthani oiba mifam ama oigena ki PM na makata na phongdokhibada masigi mathaktam kumja English singani ga nipu ga forward India si malem gi sakholaba leba ama ohengani hairiba mangla na si mangphawna ba ngamnaba anoba parliament building na warep kya lawgani PM na hai India na yumbu oiduna handak pangthokiba G20 summit adu yamna sauna mai pakhiba dubu ningsingladuna India na global short ki khongjel oiriba asigidamak saukthokjaba phawe hena su phongdoki makasa tharak poina to papauna Mesor Thanauzam na defense minister Rajnath unaduna Manipur thoklibi irang asi losinana ba taksinkhre Sursampur epicenter oiduna megi tang ahumdigi horakiba thamari helaba sathirba kangluk irang asi athuba matamda loisinduna tangdu leitaba Manipur ama ohenabagidama RPI athawalegi National General Secretary oina thaupuriba Mesor Thanauzamna Union Defense Minister Rajnath ku unaduna taksinkhre hiramasiga mari leinana Mesor Thanauzamna phongdoklibadi UP ki Lucknow da leba Union Defense Minister Rajnath ki mayumda unakiba aduna Manipur da thokliba kangluk irang asigi horakpam mariksumna tamki Sin kuki narco theories amasum illegal immigrants na lamdam asida sangsilaktuna popi thaba madi drug ki asubu makona masemgana ba khonaba madugi matung Manipur gi manung da thukliba lenga amagi demand tawduna makhoi goeba illegal drug business mai pakna bu khonari hensu pawdam khaki amaramda Indo Myanmar gi Manipur gi sarukta border ningthina sambal khaduna ngak sendabana narona theories amasum illegal immigrants sing masing yamla Manipur sangsilakdi hainasu Mesor Thanauzam na defense minister gi mafamda phongdokhi hadi Mesor Thanauzam na makhatana phongdokhibida lamdam sigi maira pai bisung iramda Manipur gi nahasing kanana ba hokhiba matam kya ri gi honadun lakli masidana tana khunai si bu asum mai ke lamjing na bo honari maira pai bisung si khulai pai banati khunai si bu nisa gi ipak tigi kanana ba thabak tawjari bane hanis phongdokhi Mesor Thanauzam gi wafam singadu taraba matung Union Defense Minister Rajnath na pakhum pidana phongdokhi haribadi Manipur gi irang asida khuthingjinduna sapsaba thabak lokhatuna illegal immigrants sing thingba loinana irang asid lusinana bo hona biu haina Prime Minister taksin gani haba wafam phongdokhi hari loinana Mesor Thanauzam na Defense Minister Rajnath memorandum amasu pisin ki hari atopa pawmana Manipur miyam tangdu leitaba punsirol hanjirangna ba center yamna kana taknari governor Manipur lengana matam kharagi oina relief camp sing da laiba inmate singna laina ba sari bi yum sida matam khara awaba khangmina kisi Manipur miyam butang du leitaba punsirol hanjirangna ba center yamna kana taknari haina Manipur gi governor Anusia Oiken phongdokre wafam singara governor na kaksunga mari Thawal district ki mafam sing da hangliba relief camp sing da sangduna inmate sing unaba matam da phongdokibne governor na kaksing khunogi memorials English School, Kaksung Indoor Stadiums, Wangjing, Kodom Pokpi, Sports Complex, the Hangliba relief camps in the Laiva inmate sing unadun Warisanaki, Loina inmate singi, Pianaba Wakaching Taki, relief camp the Lady Mirol Ginupis, Mirol Binupising, Angang Sili Binupising Amadi, Housing Nadun Lady inmate sing unadun Shilgi Mating Spaki, Governor relief camp the Lady Angang sing the Asata Piduna, Pikliba Angang sing Bu Nungsina, Konbiduna, Nungsiba Matawaki. Loinana inmate singi damakta lengana packet payaba thabak sing packet kan have wapam stamki amasum hausi Kodom Pokpi complex ta hangliba relief camp da miphamama pangthoki maduda DC Thawal ahantem subas amadi Thawal district ki maroibu official kya sargyaki thawramadur governor na makata na phongdokhi bidi tangdu leitaba punsirol ama hanjilangna ba center yamna kana taknari Manipur thokliba kangluk irang asi hanaga yengnarubada Yamna Fokale, Maramadun Irang Sina Maramoidana, Lantum Kia Monkey Bissing Lang and a Mating Pangani,
yumai sakibasing lengakna loina sabigani maki khongsat asi relief camp da ladibi inmate singi awabada saruk yaba lakibani relief camp da ladibi angang singi damakta ladik laisu tamba loina na masa mau fana thamnabigi hiramdasu angama mating pangani haina governor na phongdokhiari amaromdana KCP Noyon Group na restaurant taragamari matam kaktana thingjingkhre leba asida phuruki lal gi asobu saithing phangduna kangkhong saiduna sarang naringai mara asida oijaba thiba sendong kharagi damakta khanduna restaurant hangduna sendong talamba miyoi taragamari faduna kanglaipa communist party KCP Noyon Group ki lanmi sanglup miyamgi phingang lanmi MFL na warak watiam dun wakhal tamina khraidi wakhal tamina ki restaurant taragamari gi mapu singa dudi K Bijoy Kuman Cafe, K Bilasini Mese Cafe, Hai Sekhar Sagar Cafe, Zagato Nungsi Panthung, 50 Sakra Korifava Kuman Cafe, Hai Bomen Mukta Cafe, S Kumarji Lily Cafe, TS Naubi Lovely Cafe, L Toy Toy Standard Cafe, K Surjit Konu Cafe, L Ibungsa Laikol Cafe, K Ranjita Western Cafe, TS Aring Magic Cafe Amadi, N Ranjita Cafe ni Hairiba Cafe taragamari sida tung yumbudil oigadoribana kaya amadi yumba lambida khong thangjalaba nupa nupi kyana sana yunaiduna lamsat kamba thabak kya sathari habigi pau phangmodigi larhulu asina thijinbigi thabak satakibani restaurant taragamari sigi manungda tarukti phamung thaduna lerama thenaki restaurant taragamari si salairiba mapu singarang athingbada Bisnupurgi mafam amada kauduna wari sanaduna wakhal taminaduna amugana restaurant singasi hangdaba matam supugi oina thingjinba haina yanaki loindana masa masana yazaki Haidi Aina Tingrab Lahulup KCP Noyon Group ki Fingang Lanmina Lamdamasigi Hawalak Lipna Hasingi Lisa Sazata Solak Payava Kya Sigidamakta Kanduna Asigumba Lamsat Mangnay wherever restaurants in Manipurgi Mapam Amata Hangdana Bakong Tang Lokale Amaramda Imung Manung Puna Sangbayava restaurants in the Athimatamdaki Ngarang restaurant Taragamari Mapusing Unaduna Wari Sanakiba Taragamari Sigi Mot Sinduna restaurant Amagi Mapuna Paumission of Fundokibidi Aikoina Niamgi Wangboda Hagolak Libanahasingi Sazat Lisata Soirakadaba Makalgi restaurant Hanglobani Adubungasi KCP Noyon Group ki Kangbuga Wakal Taminaduna Makoina Taururiba Taba Adulale Ngapiyu Matung Amuga Asiguma Taba Sitauzara Roy Hina Sindoki Loinana Makata na Kunaish the Sokadaba Mangadab Loinana Kunaish na Yadava Tabak restaurant Taragamari Sigi Mapuna Makata na Taropatarabadi Madu the party na Lorapa Pire Adu Ishaisa na Yazagani Hina Sapundoki Laholo basina khangalakli bidi makhatana miyamgi phingang lanmina tidim road ki micram digi leimaram lamkhai phawgi manungna asiguma restaurant amata hangba yaro hainasu athingba thamkhraidi makhasa thara poina to papawna nambola musum ningtha khong bazar da army gi gari sing tingkhre ngasayu pung taruk taba matamda tidim lambi paringi sarukta ningtha khong bazar da masing yamlaba maike dongi nupi sing tholoktun Indian army gi gari sathok sing tawo tingkhre Hairiba Matamasi Indian Army ki gari tarai hena Suchampur satnaba lakwa Ningthakong Bazar da nupisuna thingduna salankidre Amaram da ngasi nungtil pung amaram taba matamda Sunambol Bazar masing yamlaba nupising tholoktun Suchampur tamna haidarakpa Indian Army ki gari marirom thingduna thamadagi salankidre Khongjang ngasi imai bel sing akanba nong marakta lambi mayai da pulap hamjinduna athingba thamkhit Army ki gari natabasingna Diversion Pedro Sanki, Indian Army ki gari sing tinggi khongjang si makatana sataki gani hanesu khongjang sangshin bada yawbunu pisina su phongdorakli atopa paw madana Manipur kai bi yaroi separate administration pi bi yaro habisi center amadi BJP lenga ki aset pa phidemni Johnson Manipur gi apun ba saktam Thugaina ba kuki sing makoi goeba separate administration PBG wapamasi center amadi state BJP animakta leite haina BJP Manipur Pradesh ki wanglo elangba Johnson nga Simphal gi nitet pat chuthekta leiba BJP sangle na pangtokpa pawgi mipam amada phongdokre Elangbam Johnson na makata na phongdokibadi Union Home Minister Amit Shah na Manipur da tongan balenga ama thambigi wapam leite haibisi yamna seng na phongdokrabane Adabo Congress ki center ki lusing busing double standard oiba mongda ngasi phawbo nakai sing buapam amata thamdabasi Manipur lenga nam thak tawni BJP ki oina Nation First haiba wakalun si mangna thamlaga Manipur kai bi yaro habisi da asat pa phidep lauduna leiri separate administration pi bi yaro habisi BJP lenga ke asat pa phidep ni mauna makata na hai hauji oiriba phiba masida haukiba September 13 Nagaland ki Congress ki hanigi president ke Harina Kuki sing taliba separate administration asi maram saina phongdokpa leikhrabani amaramda Mizoram Congress ki wanglo Anthony Matthew na kuki sing taliba separate administration asi phongna sokolibani
ओइरिबा फिबम असिदा मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी अमदी कांग्रेस की लीडर राहुल गांधी यावना मखोगी फिरेबदु नखै सिंगना थंबम थुइ अदुबु ngasi फावबा थमद्रिबा असि लेबक थिबनी कांग्रेस न इरांग असिगी मतंगना डबल स्टैंडर्ड ओइबा थौंग साथै हाइना मराल सिखि मांगना हाइ ओइरिबा फिबम असिदा राजनीति सनादुन अमनामाबु ब्लेम गेम तौनब सुमदे हौजुक फावबा मोरे सुचामपुर मितै खुंदाबा ngamde हाइब खंगे अदुबु मियामगी सरकार अमा लैरिबनिना प्रजाना पामलिबदु फंगनबा हौजुक तमना तमना लेंगन होनरि नोमै कामनबा मफमन सिक्युरिटी फोर्स थमदुन इरांग लक्सिनना होनरि मदुन मणिपुर लेंगन लौरिबा थौदांग सिंगा सिबुसु लेबा मियामना खांबिफम थोइ हाइन सु फोंदोखियारि अमरोमदना सखंगदबा सिंगना फादना पुखिबा कोम अमा हालगा होंदोरमने मसा खंगदबा मिगेसिंगना मसागी मयुमदगी फादना पुखिबा आर्मी दा जवान ओइना थबक तौरिबा कोम नुपा अमा इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की सगोलमांग पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा खुनिंगथेक विलेज ता हालगा होंदोरमने हरि सखंगदबा सिंगना हालगा होंदोरमलबा कोम नुपा असगी ममिंग शेरतो थांग कोम सै निफुगम तकाwi लंबेल पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा तारुंग हैप्पी विलेज तगिनी माग इंडियन आर्मी ओइना DIC प्लेटून लैमखों मणिपुर थपक तौदुन लेबने हाउजिंग सुटी लौतुन मसागी मयुमदा लेबने मार्क सखंगदबा मी अहुमना मसागी मयुमदगी सेप्टेम्बर 13 की नुमिदांग पुंग 13 मखाइरम ताबा मतमदा नोंमै सिंदोना फादना पुरबा मतुंग इम्फाल ईस्ट की सगोलमांग पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा खुनिंगथेक विलेज ता नोंमैना कापतुना हालगा होंदोलमने असिबा हक्सांग अमा तादुना लैरे हाइबि सगोलमांग खुनिंगथेक विलेज की मियोइसिंगना थेंगनरपदिगी सगोलमांग पुलिस खुदक पाव पीबदगी पुलिस की कांगबुना असिबा हक्सांग दु लोखतुना जेनिम्स की मोक्ता थमख्रे असिबा हक्सांग दुदा नोंमै मरु अमा पानबगी दफम लेनमी मिसी एसगी मतंग सगोलमांग पुलिस स्टेशन केस में रजिस्टर तौदुना मखाताना थिजन हुमजिनबगी थबक पाइखतपा हौख्रेरि मखा चतरपोइना तोप पावमुना मीतेगी कोगेट पार्लियामेंट की मार्शल सिंग सिजनबदा काइब्रा काइदब्रा हाइबदु खंगदोकमिननबा पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्ट्री दा अइब सिरोल थानबा वरेप नखरे हंदक पार्लियामेंट की स्टाफ सिंग अनौब फिजोल मीटे की कोगेट मखल सिजनबगी मतंग मियामना नुंगांगबा मपोक फावलिबा सिगी मतंगदा उत्तरा संगलेन सना कुनुंग अमदि उमंग लाइकनबा अपुनबलुक उकलना पुना खनदुना वरेप अहुम लौरे हैना उत्तरा संगलेन सना कुनुंगी अंगोम पोइरैतोन अंगोम निंगथौना प्रेस थोकप सिरोल अमन हाइदि लौकिबा वरेप अहुम अदुदि अहानबदा भारत कुंब फुरुप लिसिंग क्या की कोगेट मखल लिसिंग क्या लेबा सिगी पार्लियामेंट मीटे की कोगेट मबो स्टाफ सिंगी फिजुल ओइना खलकपर नुंगाइबमदि सपथोक सप फावी तबु कोगेट असि मीटे की लैरिबा कोगेट मखल मयाम असिगी मनुंगदा करम कोगेनो सिजनबदा अया अयादा अमदि मदुन अखोइगी इनात सक्तमदा काइदिब्रा नत्रगना काइदब्रा हाइबदु खंगदोकमिनबा मरि लेनबा पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्ट्री दा इब सिरोल थानबा खनखरे अनिसुबु वरेपता लैथौ तिनथौ अमदि लेबाक निंगथौना अंगम मथौसिंगदा मना ओइना पीबा मीतेगी कोगेट मखल सिंगी फुरुप नाट क्योइबा मसक्ता अकाइबा थोकलोइदबा अमत अरान ममोंग सिजनदब हाइबा सना कुनुंगी आसेत फिरिप लौदुना लैखिबा दुंगसिसु अदुमक अहोंगबा लैति हाइबिसिनि अहुम सुबु वरेपता सलाई कोगेट सिंगी मनुंगदा लैरिबा सलाई कोगेट मपुम मसा ओइदा नंबी अमसु मकोक पांडगी अमदि नामथंग खुलक हापा कोगेट सिंग सिगी मनुंगदा सलाई कोगेट मसा असि अरिबा मतमदगी हौना सना कुनुंगी थगोलोन मसा सिंगदा सिजनदुना दुमक लाक्रि ngasimaksu सलाई कोगेट असि ngasi Manipur Legislative Assembly da marshal sing seasonary asigumba hariba koget makal asi oina parliament ki staff sing seasonabada thoina akaiba laigani thajate maramusna mitegi laizariba koget makal sing asigi seasonapam amasum thak asi yengbiraga seasonabi nabasu thoina akaiba laigani ningde tawbutabu koget ki lairiba thak asi yengdana pangtawda toksinbagi mong adubudi sana kunungna matam punamakta ayaba piroyamadi topom tokpa du tawgani haina suleba miyamna sirol sina su khangalakli अमरमदना तोवान तोवान पोलम सिंह पुबा गाड़ी सामग हुमफुग मथोई इम्फाल संगले जरीबम पेट्रोल डीजल अमदी LPG गाड़ी सामग हुमद्राग तरेट पंदुना लैरे नेशनल हाईवे कुंथ्राग तरेट इम्फाल जिरीबम लंबीदंगसी तोवान तोवान पोलम सिंह पुसिलप गाड़ी सामग हुमफुग मथोई इम्फाल संगले अदुग इम्फाल दगी अहांग गाड़ी सामग हुमद्राग मपन पोसै लौरुनबगी दमक्ता ngasi इम्फाल थादोखराइदि ऑल मणिपुर पेट्रोलियम्स प्रोडक्ट्स ड्राइवर्स एसोसिएशन नेशनल हाईवे अहुम इम्फाल दिमापुर लंबी अमदी नेशनल हाईवे कुंथ्राग तरेट इम्फाल जिरीबम लंबी दे सतोक सिंग तौरिबा ऑयल टैंकर गाड़ी सिंगदा खुलाई पाइबि सिंगना नोमै कापसिंदुना यामना तोइन अकी एकंग सथदिबा सिलेंगाना कंट्रोल तोब ngamdrabadi स्टीयरिंग पाइदबि खोंजंग संसिंगी बादुरगी जिरीबमदा हाउजिक पेट्रोलियम प्रोडक्ट पुसलक गाड़ी के सामगो हुमद्राग तरेट पंदुना लेरे गाड़ी सिंग असिगी मनुंगदा LPG गाड़ी हुमफुग तरुक यावरी अतैने पेट्रोल अमसुम डीजल पुसलक गाड़ी सिंगनि
अमरमदा हौजिक मणिपुर थोकलिबा कांगलुप इरांग सिगा मरी लेना तामेंगलोंग अमसुम नोने डिस्ट्रिक्ट इंटरनेट सर्विस नुमित चामगो कुंथ्रागा तरुक लेगांग थिंगजिंदुनु थमलिबा सिना डिस्ट्रिक्ट अनि एसिगी मियामगी महौसागी पुंसी अमदि थबक थरम क्यादा अकायबा अपन बोहले सयोल अमगी मतुंग इंटरनेट सर्विस के अथिंग बसी लाथोक्तरबदि नेशनल हाईवे कुंथ्रागा तरेत सथरिबा नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट पुंब थिंगनी हाइना रोंगमई नागा काउंसिल मणिपुर की वाइस प्रेसिडेंट सयोल अमा थोक्तुनो खंगनकिब लैरे अदु बहिरामसिगी मतंगदा लेंगा की मरी लेनबा अथॉरिटी के यासिनबा अमा पुरक्तुना नेशनल हाईवे कुंथ्रागा तरेत बंतौगी खोंजंग हादोखरे हाइना थाजब याबा मफमदगी फंगबा पाव मन स्वाइदि अमरोमदना कुकी मिलिटेंट्सना फारगा हाटपीख्रबा इबोसौबगी इमुंगदा सैंगाक सैसुलुकन सेलगी मतंग पांख्रे हौखिबा मे अहुमदगी सिन कुकी नार्को टेररिस्टना मितैसिंगे मथक सथरकपा हाटपा तुप्पा युमै थाबगी थौदोक्ता मेगी ता मंगाना सुचामबु डिस्ट्रिक्ट की मनुंग सनबा मोगोम विलेज ता कुकी मिलिटेंट्सना फारगा हाटपीख्रबा पेचिमयुम इबोसौब सिंगा सै निफु अपोपो पी इबोहल सिंगा सबुंखोक मयाय लेकाइदा लेबा सिगी इमुंग सिदा सैंगाक सैसु ग्रुपना निपालक सुबोयना अंगम सेलगी मतंग पांख्रे हाइदि लैखिद्रबा पी इबोसौब सिंगा सुचामबु डिस्ट्रिक्ट की मनुंग सनबा मोगोम विलेज ता लंबी सेमगी थबक सुनबगिद मे अहुंगी ममांगी मफम अदुर लेरपने माको की मिलिटेंट्सना हाटखिबदगी असि बक्संग फंगदुना था मरि हेलकनबा फाव असि बक्संग पुथोप ngamdaduna लेरपदगी तंगाई फदना धर्मगी ओइबा थबक थरमसिंग पांगथोक्तना लैबि गेरक्तबदगी पांगोंगना मोहत सिंदुना अरोइबा मथम मंगा पांगथोखिबने हाइदि लैखिद्रबगी लोइनबी अमसुम पिकलिबा मसा अनि लेहौरि लेंगाक सैसु ग्रुपना खामेलो की थौदोक्तगी हौदुना लमलाई केंद्रगी मनुंगदगी लैखिद्रबा थौबसंगी इमुंग मनुंगदा अवानादा सरुक याबो ओइना अंगम सेलगी मतेंग पांगदुना लाखिबने मदुगी सरुक अमोइना ngasisu sainga saisugi members na angam senpam khaiduna ibosaugi imuंग सेलगी मतेंग पिखिबने हाइदि अमरमदना कुकी की पोचै थिल्लुबा मियनि वकल तामिनखरे कांगपुपी डिस्ट्रिक्ट की मोटबुंग लेबा कुकी की इमुंग अमदा पोचै थिनबगी थबक तौबा मितै पंगल अमगा नेपाली नुपी अमगा फारबा मतुंग वकल तामिनरबा मतुंग टेक्ता कायदन थादोखरे हाइदि पाउसना आई हौकिब सेप्टेम्बर 13 मियनि सकंगदबा मिय खरना फाबनि फारबा मितै पंगल असिगी ममिंग साबिर कवि थांजाव सबल लेकाइदगिनि मांगना सोशल मीडिया दा फोंदोरपगी मतुंगिनदि मांगना हतादगी कोलिग अमदि फिरोल खरा मोटबुंग ताना नेपाली नुपी असिगा पुना थिल्लुबने हाना फोंदोखि मदुना असिगुम थबासि मतुंग अमोहना तौजरोरे अमोहना तौरलाबदि पिरकप सैरा खुदिम हराउना मसा मसाना या लौजगनि हानसु फोंदोखि अमरमदा मुस्लिम नुपासिगा लोइनना फारबा नेपाली नुपी एदुगी ममिंगना मोनी कवि हतादगिनि मागना सोशल मीडिया दा फोंदोपगी मतुंगिना पोलमसिंग अदु 4000 लेबा माकी मनाउ नुपीनि हाइबा कुकी नुपी अमगी इमुंगदा थिनबनि हंदकी असिगा थाना अनिरक सुरे मदुना मतुंग असिगुम थबास अमोहना तौजरोरे हानसु सोशल मीडिया दा फोंदोरकली